22 نیسانی ساڵا 1898 واتە 128 ساڵ بەریانها ڕۆشنبیرێک کورد مەقداد مدحەت بەدرخان لە قاهیرای بایتەختا مسرێ یەکەمین هەژمارە ڕۆژنامەیە کوردستانی دەرخست. ڕۆژنامەیە کوردستانی ji ساڵا 1898 حتا 1902 لەسەر هەڤسی وەک هژمار هاتن چاپکردن. مەقداد مدحەت بەدرخان پێج هژمارên پێشی دەرخستن. لێ ji ber زۆردەستیە دەوڵەتا عوسمانی نکاری بوو چاپکردنا ڕۆژنامەیە بەردەوام بکە. ji ber wê birayê wî عەبدوڕەحمان بەدرخان دەست bi دەرخستنا ڕۆژنامەیە کوردستانê kir. ji hejmara yekemîn heta pêncemîn li Qahîrayê, ji şeşemîn heta nozdemîn li bajarê Cinêfê yê Swîsrayê, ji bîstemîn heta bîst û sêyemîn careke din li Qahîrayê, hejmara bîst û çarê li Londonê, li bîst û pêncê heta bîst û nehê li Ingilistanê û hejmarên sî û sî û yek jî dîsa li Cinêvê hatin çapkirin û weşandin. Rojnameya Kurdistanê sûdeke zêde gihand roşenbîriya Kurdî û hişmendiya Netewî. Piştî derxistina hejmara yekemîn a Rojnameya Kurdistanê bi 75 salan li Başûrê Kurdistanê sala 1973 roja 22 Nîsanê weka roja rojnamegeriya Kurdî hat qebûlkirin û her sal tê pîrozkirin.